tempatna para semangat duh regreg pamanara sadi apa manara sadi aturan kapayang pamanara sadi peta pangka perjuangan Bos Samsuri Pulau Puterne pamanara sadi nang ada hartu tempatna para semangat duh regreg pamanara sadi apa manara sadi aturan kapayang pamanara sadi aturan kapayang hadir keluar besar Pulau Puter kota Karawang kota pangkal perjuangan Red nong adu harati atapi kapayan atapi kana bager pamanara sadi iya 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 kapayan wow ai apa manara sadi anu bager aturan kapayan sayang pamanara sadi Bos yang punya Samsuri. panorama Bos Samsuri bersama Suri kapayan hela aya rombongan besan bersama Suri putra pula putar anu bager ai Bapak Darso pada reso panoma kapayan ai Amandar bersama Bro Suri Amandar Bro kota Karawang Amanora Bro Amanora Bro Amanora Bro deui Anoman Bro Amanora Bro anu bagus Putra Pulau Puter Amanora Bro putra pula putra sayang aya Amanora Bro yang mau hajat Amanora Bro wow kapayun deui yang mau hajat Amandar Bro Amanora Bro putra pula putra yang mau hajat aya meureun kota Karawang Amanora Bro sayang aturan kapayang Amanora Bro deui dibayar tapi kana bagus kapayang hilang Bapak Samsuri Bapak bersama Samsuri Suri walang layanan bertiap Amanora sai jadi batur jadi kuri Amanora sai kana tangana badang katrisna Amanora sai deui astagfirullah mega ilang Bos Topik Amanora sai Bos Topik kabrak sinar bulan saat Topik Putra Pulau Puter bersama Suri aturan kadungan burang Topik Putra Atopi dibayar Atopi iya Atopi kabeh kapayang bener Bapak Mandar Sabi Atopi kana bager Mandar Sabi yang anu ngandir lambang Mandar Sabi Atopi kana bager bayar lagu Komandar Sae Kamu Jaya Atopi kasayang Atopi kadeh Bapak Kampeng besarangan Abos sayang Komandar Kampeng Anu Bager Bonek Komandar Kampeng dari zaman pia Pak Jempling minta elang pamanara sadi sehari ini Iraha Kacelewo pamanara sadi Kacelewo iya hela pamanara sadi sayang aja
Pamandar Pamanara Sai Sadi Tambun Jaya Nuhun Pamanara Sadi bayar agama Amandar Kampleng Pamanara Sadi Pamanara Sadi sayang Amandar Kampleng Ayah Mandar Sadi mah yang punya panorama Mandar Sadi yang punya panorama Atopik anak cek na atopik anu mana bayar agama apa Mandar Sai sarang anak sayang kepayun doa Pamanara Sadi anu bangku wow atopik sayang pras pris besana sore enggak Sadi
Mas Dadang Ngecat Hirup Ketua Jaya Mandiri Ngajil bangsa Padahal Merasa aneh Mengersai Menerima undangan Hiji Gilar Gunung Sembung Orang pulputnya Hampir